Nkulunkulu, ngicela ukuqala ngokuxolisa ukuthi izinto uma zingihambela kahle ngikukhumbule, kodwa uma zingibhedela ngikukhumbule. Ebese ngibonga ukuthi ngisakwazi ukuphefumula, ngisakwazi ukuthi ngizihambele ngezami inyawo. Kodwa ngicela ukubuza umbuzo wodwa. Kanti kuyoze kube nini mina ngihlupheka? Kazi kuyoze kube nini mina ngilala ngingadlile? Abami abazali basho nabo. Mina sengiphenduka inhlekisa emphakathini. Abantu uma bebona mina babona ukuthi umuntu kumele ashawe. Noma ngizikhethelanga le mpilo ukuthi ngibe iphara, kodwa uwena Nkulunkulu ongikhethileyo. Abazali bami angibazi. Qala ngokuxolisa ukuthi izinto uma zingihambela kahle ngikukhumbule, kodwa uma zingibhedela ngikukhumbule. Ebese ngibonga ukuthi ngisakwazi ukuphefumula, ngisakwazi ukuthi ngizihambele ngezami inyawo. Kodwa ngicela ukubuza umbuzo wodwa. Kanti kuyoze kube nini mina ngihlupheka? Kazi kuyoze kube nini mina ngilala ngingadlile? Abami abazali basho nabo. Mina sengiphenduka inhlekisa emphakathini. Abantu uma bebona mina babona ukuthi umuntu kumele ashawe. Noma ngizikhethelanga le mpilo ukuthi ngibe iphara, kodwa uwena Nkulunkulu ongikhethileyo. Abazali bami angibazi. Aze ngibhedela ngikukhumbule. Ebese ngibonga ukuthi ngisakwazi ukuphefumula, ngisakwazi ukuthi ngizihambele ngezami inyawo. Kodwa ngicela ukubuza umbuzo wodwa. Kanti kuyoze kube nini mina ngihlupheka? Kazi kuyoze kube nini mina ngilala ngingadlile? Abami abazali basho nabo. Mina sengiphenduka inhlekisa emphakathini. Abantu uma bebona mina babona ukuthi umuntu kumele ashawe. Noma ngizikhethelanga le mpilo ukuthi ngibe iphara, kodwa uwena Nkulunkulu ongikhethileyo. Abazali bami angibazi.